Wah, wasi mulai. Buru kak guys, kerate laba guys. Buru kak. Buru kak. Dan kita sudah sampai di sawah ya teman-teman. Ini menggunakan motor taksi bermesin Vega R lama yang model Fisher. Tapi meskipun motornya tua, tapi ya tenaganya luar biasa ya teman-teman. Kita tunggu dulu di sini sambil stay dengan kamera di dada. Wede, abala ko je marno aku abala ko. Wah, Marco. Ah. Pare. Ah, nalalaw lang video guys. Macam mana lu bawa? Kan itu na guys, hari.